Ngiphinde nginamukele ngenza kwethu kuyona i-channel. Uma umusha ngiyocela-ke ungakhohlwa ukusubscribe, uphinde futhi ulike le video. Lana-ke sikhuluma nje ngodaba oluthinta kakhulukazi laphayana imfezi emnyama nangalesi khathi-ke kusathiwa uthandana laphayana nomunye-ke osaziwayo-ke okuthiwa-ke untombi eyiningi. Siyakhumbula untombi eyiningi ukuthi-ke ube ngomunye-ke wabantu-ke noma bosaziwayo abajwayele-ke ukuvela kakhulukazi-ke noma ukuba khona uma kuwukuthi-ke kuyi-top 20 lapha kulona-ke Ukhozi FM nakwezinye-ke nje iy'nhlelo noma-ke emakhasini ahlukahlukene aku-social media. So lo mculi-ke kaMaskandi-ke uye waveza nje laphaya enye into athi-ke iyinto-ke esimkhathaza kakhulu futhi-ke emphatha kabi. Lo mculi kaMaskandi uye wathinta indaba yokuthandana-ke kwakhe-ke nontombi eyiningi. Wathi-ke leyo nto kwakuyinto nje afuna-ke ukuduma ngayo ngoba siyakhumbula ukuthi wake wayivumela naye ukuthi-ke vele-ke bayathandana nontombi eyiningi kanjalo. Wayenakho-ke ukuthi-ke elokhu edlala ngayo leyo nto leyo abantu-ke baze bayithatha serious leyo nto bathi-ke kushuthi-ke bazenzela lapho isinqumo sokuthi-ke abanye ababelandela kakhulukazi indaba yakhe-ke noMaskandi-ke yena imfezi emnyama bagcine-ke benza njani bekunqamula ukuba ngabalandeli bakhe. Namanje futhi uyakhala ukuthi-ke abantu-ke abasagqoki kwazikipa noma-ke igama lakhe nje sekuyigama elibukelwa phansi. So uthi-ke lezi ndaba-ke zagcwala kakhulu zokuthi-ke uqomene noma uthandana-ke nabantu bobulili obubodwa isikakhulukazi laphayana-ke zagcwala kakhulu-ke emaphephandabeni nasey'nkundleni nje zokuxhumana-ke ngaloya nyaka ka-2022. Yena-ke uma simbheka laphayana-ke ngokusho kwakhe uthi-ke empeleni angithandani nabantu-ke ababantu-ke besilisa. Uthi-ke inkinga asuke wabhekana nayo ngazo lezo y'khathi kwakuwukuthi-ke imicimbi eminingi-ke akasayizitholi eqasheka. Kwasho khona-ke ukuthi-ke akazame uqhamuka ney'tulo lokuthi-ke aqambe amanga ukuthi yena uthandana nontombi eyiningi ukuze leyo nto leyo izombeka ebalazweni lokuthi-ke atrende nokuthi-ke abe ngumuntu ogcwala-ke ihloko laphana-ke emaphephandabeni ukuze igama lakhe lizothi ukuphakama, kanti akazi ngaleso sikhathi ukuthi-ke uyalidicilela phansi ngale ndlela-ke eyisimanga. Uthi-ke angizange-ke ngibheke ukuthi-ke kuzongilimaza kakhulu noma kuzongilimaza kangakanani lokho, kodwa-ke ngangizitshela ukuthi-ke kuzoba njengezinye zezinto engeke ngizenze-ke ukuze-ke ngigqame, kodwa-ke kwagcina-ke kumlimaza futhi-ke kungabuyi kahle-ke kuyena nakubalandeli bakhe. Uthi abaningi bayazi ngiba nazo-ke izinto-ke engiqhamuka nazo-ke ezenza ngigqame njengokugqokisa-ke okwey'ndiya okuyinto-ke yami ehlukile-ke kwabanye-ke abaculi-ke bakaMaskandi. Uthi-ke ucela ukusho lokhu kugcwale nje umlomo ukuthi-ke yena akathandani nabanye abantu-ke besilisa futhi-ke unengodusi yena-ke ogama layo-ke uNosipho wakwaDlahla. Uthi-ke uzoshada naye nje maduze, ngeke nje ngilale nenye indoda kusho yena laphayana-ke umfezi emnyama. Uma sichubeka nalolu daba bangani sakwethu-ke uthi-ke kulezi nsuku-ke imfezi emnyama imatasa-ke ilokhu-ke ishutha noNosipho-ke ethi-ke iyona ezomenza-ke unkosikazi wakhe. Untombi eyiningi ngani zakwethu uye wathintwa mayelana nalo lolu daba kubuzakala ukuthi-ke ngabe le nto le eshiwo-ke umfezi emnyama-ke iyiqiniso kangakanani. Uthi yena-ke wayitshela imfezi emnyama ukuthi-ke kahle kahle uma ingakakulindeli ukuthi iphumele obala ngalolu daba ayingakwenzi inhlobo lokho, kodwa-ke yona yaqhuba inkani yayo. Uthi-ke nje nasey'nsukwini-ke ezidlule ezandulela-ke leli sonto-ke eliqalile wayeyogunda ngasemzini wakhe kwenye yamasaluni laphayana-ke akhona ngasemzini wakhe ukuthi-ke wayemtshelile ukuthi lezi ndaba angayivezi uma engakakulungeli lokho. Yena-ke waqhuba-ke inkani yakhe okusho khona ukuthi-ke kungenzeka ukuthi-ke into eyiqiniso lena-ke uma kulandelwa i-statement sakhe-ke untombi eyiningi. Isingeke sakwazi-ke kodwa ngoba phela yena umfezi emnyama-ke usekuqinisekisile ukuthi-ke ayikho yonke le nto yena nje nengodosi yakhe bayijabulele futhi-ke iyona ngodosi-ke ezoba ngunkosikazi wakhe. Okwakho-ke bafethu-ke ukuthi-ke ubeke umbono wakho mayelana nalo lolu daba ukuthi ngabe ikholwa ngempela yini lento yokuthi-ke umfezi emnyama-ke laphayana-ke akayena-ke umuntu-ke ozwana nabantu bobulili obufana nobakhe. Ngale kwalokho ngani zakwethu-ke angikudedele nawe-ke.